अहानबद मरुइब पाउदा सिटिंग अनि लेगदब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की नोंजू मिफम ngasiदगी हौख्रे अमदि थौबाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की स्पिलवे की अरोइब सरुप यरोमदाइदा लैब मफौ कुकी खुलदा लेबाक नमथब हौबदगी खुंजा सिंह युम थादोकनदुना चेनरे खुमजरी ISTB की मणिपुरी पाव मियंग ताबिर सिंगु ताराम नुसरी हजिक पाव सनों पिजरी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की नोंजू मिफम ngasiदगी हौख्रे ngasiदगी हौदुना तांग मंगा फाव बसथगदब सिटिंग अनि लेगदब असेंबली मिफम असिदा हंदक लेखिद्रबा कयाव केंद्र की हानगी MLA थमरजिना लेखिदबगी हाउस ना ओबिचुरी रेफरेंस पंगतोकी हाउस की लीडर सु ओरिबा चीफ मिनिस्टर एन बीरेना कराम थमरजिना लेखिदबदा नुवाइतब फोंगदोपग लोइनना महाक असि मगुन लेबा नुपी अंगांग सिंग याफनब खनबा मियाम की थबक तब मिसकनी महाक लेखिदबा सि कयाव केंद्र दगिदा नतना स्टेट असिगी मांगजबा मनी माना लेखिदबदा इमुंग मनुंग नंगौरिबा अवाबदा सरुक यारी हारी ऑपोजिशन की लुचिंगबा ऑक्रम इबो बिनसु थमरजिना लेखिदबदा नुवाइतब फोंगदोकी अतय अतोप मिनिस्टर सिंह अमदी स्पीकर वाई खेमचानसु थमरजिना लेखिदबदा अवाब फोंगदोकी ngasi ki session adu da second report of the business advisory committee english ani ga taratret chief minister and Biren house the committee ki report putoki finance ki thausu puriba deputy chief minister Y Joy Kumar na G Manipur goods and services tax bill english ani ga taratret house the introduce toki deputy chief minister Y Joy Kumar na tax lobada khena ba kaya lariba si ko hanana ba gidamak goods and services tax asi atai state sing the pass tona kre हाउस द बिल असि पास तब मतंग पांबियु हाइखि जुलाई के अहन सरुक बिल असि पास तब तंगाई फदि हाइखि स्पीकर वाई खेमचाना सेशन असि निंगथौकाब निमित फावबा यैथोकले हाइखि अमरोमदा ngasiदगी हौरिबा असेंबली मिफम असिदा कांग्रेस तगी बीजेपी दा यावखिबा MLA सिंह मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली ना बीजेपी की MLA ओइना सकखनखिद्रे कांग्रेस तगी बीजेपी दा यावखिबा MLA सिंह असेंबली मिफम यावबा लाप मतमदा कांग्रेस की लॉबी रूम दा फमबग लोइनना असेंबली हॉल मनुंगसु ऑपोजिशन की बेंच दा फंकी हाइरी थौबाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की स्पिलवे की अरोइब सरुक यौमदाइदा लैबा मफौ कुकी खुलदा लेबाक नमथब हौबदगी खुजा सिंह युम थादोक्तुन चेनरे मफौ कुकी खुलगी युम कुनमंगा रोम लेक्रक लाउन चटप हौरपदगी खुजा सिंह लेबाक नमथब हौरे हाइब खंगतुना साफागद मफम दा चेंदुना लैबनी हाइरी IFCD की मैकैदगी करिगुम वाफम अमत फोंगतबबु खुजा सिंह वारौनरे इसिंग चेंतपम मयादा खारंबा रिटर्निंग वाल अमा निखाई खिबदगी इमाइदगी मीटर चहुम लोंग वांगबा मीटर चनी रोम पाकपा खुलगी सरुक सिंह चाउना लेकक चटपग लोइनना नोंग मनोमगी नमथब हौरकले हाइरी खुलसिगी चीफ एल हांगखोमांग न फोंगदोकपदा लेबाक नमथरिबा मफम असि डिपार्टमेंट की मियोय सिंह नुमित खुदिंगी मेंसिनबगी थबक चथरी लेकक चटपगी चांगदी हेंगलपन खुंजा सिंह युम थादोक्तुना चेनरबसु डिपार्टमेंट की मियोय सिंहदी मफम असिदा मी लैबा यागनी यारो हाइबा करिमत फोंगदोक्तना लैरी हाइखि यामना मथंग मथंग चखराबलिना कनासु लेबा ngamdre गवर्नमेंट ना मसी मिजिंग चंगद्रेदी मसी यामना मयामदा आबा बला हैना निथौना फोंदोकबनी अमरोमदा दाम की नुपोरोमदा लेबा लौफोंग तांकुल खुलदसु लेक्रक चटपदगी युम निपागी इमुंगसिंग लौफोंग प्राइमरी स्कूल दा चंगफम लोगना लेरी मपीटर दाम एफेक्टेड चिंगतम ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैन रामथर साइजाना फोंदोकपदा दाम साद्रिंगैदा मखादा लेरंबा खुलसी चिंगथक्ता होंगलखिबनी युम होंगलप मतमदा डिपार्टमेंट की मियोयसिंगना युम साबिगनी हानगी लमगी मपु ओहनगनी हाइना थाजब पिरमलगा इमुंग अमदा लुपा लिसिंग कुनमापन पीरगा तोखरे IFCD दा हाइरोबदा हौजिक लेकर चलिबासी मपाल लमगी एक्सपर्ट कोरगा यंगहंद्रबदी मखोइना हाइबा ngamde हाइना फोंदोकी हाइरी 2007 दा Honorable Chief Minister Hoji X Ore Sri Ibobi Mingwene Habida Adudi IFCD Minister Pungjatang Mabani Magna Adudi Higher Relief Assisting when Makobo Piramge Piramo the Makobo Atoba Chatongi Red Kamanarga Pinan Matausi and Aguibu Yumlak Amada Lupalising Lak Anig Lupalising Drama Pan Pigi Pesado Kunjachin Lupalising Humpuma Pangi Pangi Leching Lak Humpuma Pangi Yenarban Matamda Yumlak Yankai Humpu Yoki Makata Kuntra Trekatoni Hengalo Yatre Lama the Henekwe Pangidre. I do think in Nunga Artia Tabum the 82 lakhs orame.
कनाना चाथोखिबनो मंत्री न चाखिब्रा डिपार्टमेंट न चाखिब्रा निंथाव न चाखिब्रा प्रजा अखोना हुखिब्रा मसिमा आईएसटीवी की मीडिया की थोंग द मसे याम कन्ना ओपन चैलेंज तोनिए मयांग इम्फाल केंद्र की मनुंग लेबा उचिवा वांगबल अवांग लेकाई मपादा ngarang ayuk इम्फाल तुरेल की तोरबान फिट हुमफुरोम काइबदगी केंद्र असि की मनुंग लेरिबा युम लिसिंग अमलोम अमदी nga की फार्म यावना लोफम कया इसिंग न थुमजिनख्रे तुरेल तोरबान काइब मफम अदु आईएफसीडी पुलिस आर्मी अमदी लमदम मदों की प्रजा सिंग न थिंगना कया यामना कन होनरी इसिंग इसाउन मरम ओइदुना प्रजा कया तोंगान तोंगान बा रिलीफ कैंप सिंग द लेनख्रे अमरोमदा केंद्र के एमएलएसु ओरिबा एजुकेशन की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रोबिंद्रोना हक्थिंगन चतुन यिंगसिनख्रे रोबिंद्रोना फंगदोपदा सरकार की लखत याब थबक चपचाना लखतली मफम कयादा फ्री मेडिकल कैंप पांगथोलगनी माकी माइकेदगी पांगबा याब मतेंग पांगलगनी हाइखी साइडगी अखोइना ngamjaba mating pangre ngasigi oinasu relief camp mafam da chalaga medical camp ngasi mak laani laga ana ek yaudana ba hana precaution longna ba na khoina request tawjaraga sarkar saidagi akhoigi health minister dagi saidagi ngasi sugo soitana ngasi mak yaurani habase praja thamjage haing horen support tawbiyo kai kai ngam tawbuno na narakting ida precaution longna ba na request tawjaraga sugo soitana ngasi laani हदक नोंगमनी असिदा अकनब नोंगना तंपाकी अकोइबदा चेनलिबा इतोरेल इमाय वांखलपदगी इसिंग इचाउन मायोंग नरिबा हाइंगांग केंद्रगी मनुंगदा लेबा मोंगजम कायंग मुस्लिम अमदी लाइक यंगबम लेकाईगी अवाब तारब खुजा सिंगी रिलीफ कैंप हांगलिबा फम सिंगदा चेंगियनख्रे हाइंगांग केंद्रगी बीजेपी युवा मोर्चा न केंद्र सिगी एमएलएसु ओरिबा चीफ मिनिस्टर एन बीएन की मियंग मखादा सेंग सिंग नसी यंथोखिबनी केंद्र सिगी पीडीएस की नॉमिनी ओरिबा एल बोडीचंद्र रॉयना रिलीफ कैंप सिंग असिदा खुंजा कया इचाओगी अवाब खांगदुन लेरी मफम सिंग असिदा सरकार की मरी लेनबा डिपार्टमेंट अमदी लनाई मियोय कया न चानब पोलम कया मतेंग पांगलकली केंद्र असिगी युवा मोर्चा नसु अंगम मतेंग पांगबनी मतम सांगन कैंप असिदा लेरपना मियोय कया अनाबा यावरे अथुबदा मेडिकल कैंप अमसु सिननबा होनगनी हाइखी अजि पावगी मलथा नतेम बेम तंगलमिनसी इंडिया की अहानबा नेशनल अवार्डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न पीबा सिल्वर ड्यू मखल सुन लेजरे हाफ लीटर 750 ml 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर एंड 20 लीटर जार एज एन डिस्ट्रीब्यूटर अमदी अकुप मरोल लोकताक इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल स्टेट ताकियल द कांटेक्ट तोबियु बाबा क्विक जोन की दी तता तिस कॉलेज दी मम्मल सुमा फंग कुदिंग चम्मने यो सुमा गरोय पिस्ता चलबनेना अदु सुमा तकता सुपरलिंक फुटिंग ऑफर मैम पीरिसिदी ताज इलेक्ट्रिक रंग नो सिन बगुमना यो दिसिन बया दुदी सनागी मोद यांगना सिन बया भाई गुरुदास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन संगरोड पंजाब ना स्टूडेंट्स को दिमा की इमेजिनेशन की पाथ डिस्कवर तौबगी मथक्ता नॉलेज की इंपॉर्टेंस मतिक चाना पीरी बमफमनी एजुकेशन पीबा खतंग नतना हायेंगी यूबिरोल पुथोकवा इंस्टीट्यूट नी Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Hakchangi labor somakpadagi producing attaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidabak amatta ngaraba upaidi jolib syrup amasun jolib capsule with channenis nabio Irujo Coaching Institute, Tesampa to Tomlekai behind Bhaigo Hotel. Admission opens for Class 11 Science. Class commences on June 8, 2017. Class timing for 45 to 7:30 p.m. For details, please contact Office of the Irujo Coaching Institute, Tesampa to Tomlekai behind Bhaigo Hotel. Contact number 8131025634. साइजी टीएमटी बार से लेटेस्ट जर्मन टेक्नोलॉजी सीजन अदुना स्टेट ऑफ आर्ट फैक्ट्री गुवाहाटीना पुथोकचबनी मसिगी बार से अहानब सुंदोकपा प्रोडक्ट ओइबना कोलिंग जादे टेकन दे मपांगल कली अमदी अमगा फाजिन बेहेली मसी अयाम्बा अचौबा गवर्नमेंट एजेंसी सिंना एप्रूव तौरबा मखलगी टीएमटी बार ने साइजी टीएमटी बार Delhi
delicious cookies from Likla Bakery. Break matung na taram seri makataba pauda scientific rearing of dairy animal and food production technology ki matang da nominini sathagadaba training program ama Hiroshima da leba Central Agriculture University kauk da pangthokre Manipur Milk Producer Cooperative Union Limited from part amati CAU ani na kusam na duna pangthokiba training program adu da CAU ki Vice Chancellor Dr. M Premjit College of Agriculture ki Dean Professor JM Laishram CAU ki Director of Research Dr. CS Srinivas Amurthy amadi Veterinary Department ki Joint Director Dr. NG Ibotombina tais the Pamdan Saruyaki Manipur Milk Producer Cooperative Union ki Chairman CS Ramanandana Manipur State San Loibada Yamna Chunaba Lamamani San gi Sangom Su Sang Wang Puthokpal Ngamli Kum gi Lawok Loiraba Matung da Hangduna Lairiba Lawok Singda Sajik Thaduna San gi Machinjak Puthokanaba San Loiba Singda Sathariba Training Asina Mayek Singna Kangandagani Lamdam asi san loibagi industry tawbada mai pakadaba lamni sarkar nasu san loinana bagi pithagadaba senthang matam chana pibinaba mahang appeal tawki ongi production ji yamna puthokani aduga farmer gi income yamna laidana san loibagi habit se manipur de yam phajana henkalakani employment generation ju yam phajana akhoi gi pirakani haina tabuk phangogdabana haron me naha singje yamna sentok level lambi ma changjilakani haina khali du weather conditions so ai gi motadi atop state de sabagi mayam amasu lairibni degree celsius asok jore na manipur gi weather si jadi sangong gi sangi industry je tawdana yam phajana mai pang tawba yagani haina Lagliba tang mari amasung mga da nomidini chumna sathagadaba development priority of the state haibisida state level seminar ama pangthokodriba sigi mangoinana additional resource mobilization in Manipur haiba brainstorming session ama ICM ki conference hall pangthokre thormadu da economics and statistics ki hanigi director O Biren ICM ki director Dr. N Ranjana steering committee ki chairman Professor N Mohendro amadi Commerce and Industry ki Director and Luikamna Maruoiba Musing Waina Saryaki Wangang Kibasing na Fongdong na Kibada Resource Mobilization asi Maruoina Tax Sector amadi Forest Sector da Hengathan Bangongani Andro amadi Sengmagi yu Ningtina Quality Maintain Tongna Putoktuna Export Torabadi Resource Mobilization Tobangongani Haiba from Sing Fongdong na Ki Steering Committee ki Chairman Professor N Mohendro na Pangthokodoriba Seminar asina Aroiba numita recommendation ama lawraga sarkar da lakharkani hairi sigi professor sing administrator atai atopa sangstan kamramni lakpa mayam sindagi mod ama lawjaraga karamna manipur si fiscal self reliance wahengani economic self sufficient wahengada habigi matangda pangthok chaba brainstorming session ni ase koina khana jari bisida maru ina phangi basi hana lariba taxation sigi mawong si karmai tong streamline tawgani tax administration karmai hengalangani leakage karmai check tawgani anau mahapchan ba yabasina medium term karmai tawgani long term karmai tawgani haibidu yamna kupna nani se iro loibada ai koina puthok se gadori bisi masigi ngasi tawriba sida koina finding ama puthok se gani What are the findings and recommendations so far made by the learned delegates and the participants? Madu hayeng tarik mangagi validatory function da ako na masibak tawre ay na ko na tamjagani madu ko na government submit tawjagani. Ngasi yung angan bada Sugunu Police Station gi manung chanba Sugunu Bazaar gi awang laikai khongang khongda leiba bara sanba building amagi mamangda sakhangdaba singna bom ama thamlamle Building adu Sugunu dagi nupi loba nan Manipuri amagini hairi mafam aduda nan Manipuri adugi hardware dukan amasu phami hairi mafam aduda Sugunu gi SDPO na luchingba police team ama laktuna mafam adu yengsinki tungda bom expert sing laktuna bom adu asoyangam yaudana loktokhi bom adu yomlam bacheda last warning haina iramki Kuyatong Traffic Island dagi Rajbhavan ki Traffic Island fawda lairiba road median asi nauna senana ba thugai bagi thabak chatharakli hanagi lairiba film asi thugai raga karma mongda kamdong na semga dori bino haina miyam hangnarakli Hadak Council na lokhiba class 12 ki parikya da science stream da taraga mathoi suba position takraba chinglemba chingthamda Sericulture Farmers Development Union Thawalna
lupa lising tara amadi mahaki apokpida lupa lising mga pikre tunggi punsida afaba masak thokpa miyoy ama oiraknaba union na angamba mating asipi bani haina union gi secretary Subhash Chandra na phongdokhi ingjaba singne baba khoi pung thagot poina sabdu Serkesar Farmer Development Union Thobal District ki maikei degi angamba kudol tamdana mahaki punsi gi lambida afaba mi oina koinaba Manipuri magi asem mapari mamo oina bagi damakta khoina mahaki mafamda angamba lupa lising tara gi kudol wapajar labi mamagi damakta tawun khang utja boina tungi masabu afabla mi tamjing nabo anabada nungen nabo lekana khona bena bagi damta wakal pung thagot boina sumna gi lupa lising ma ka khoina kudol si tamjabani Integrated Rural Energy Program gi makhada schedule caste amadi schedule tribe mahiroi khatada kanaba piba LED lamp sing yenthokpagi thorom ama ngasi Bisnupur district ki manung chanba Kangbai Secondary School da pangthokre Science and Technology Department ki senthang makhada class 3 dagi 10 faw da leiba mahiroi sing mahiroi chaniga nifuda LED lamp sing yenthokki thorom adu da Science and Technology Department ki director Uttam Chan Lystrom Jila Parishad member Mutum Dinachandra na chingba miyoy kaya na saruk yakhi Mutum Dinachandra na Science and Technology Department na mayroy singi damakta khanlaga mateng pangpabu thagatpa phongdokhi Director Uttam Chan na Manipur gi atay district sing dasu Science Center sing hangdokna ba thawang leire masina mayroy sing da chawna kana ba piragani haikhi Center in Imphal we are also started on robotics facility. So to make the robot go like this by controlling with the remote or by controlling with the program. So whenever you get a chance, you can also come and see the robotics program. So once the Churachandpur Science Center is open, then that facility will also be available in Churachandpur. It will be nearer. You can go to that. Churachandpur district ki manung chanba Psychot Kendra ki manung dalaiba Saganga Men High School asi Mahiroi Masinga lairiba Ozagi Masinga Chana Dabadagi Mahiroi Singh Penadre School asi ki award apa kaya laire haina Mahiroi Singh na phongdokli Class 3 dagi 10 fawa laiba school asi da Mahiroi Puna Chatru Kayang Khairom tamli School asi ki award pa oza thabirakna ba Mahiroi Singh na mari lainaba Singh da wakhat khrabasu ngasi fawa thabak to ontrok Atubo matamda sakan award pa oza tharak pa galoina na school gi award apa sing yengchin biyu haina Mahiroi Singh na phongdokli ni haraga khang hangbi daba hadi tawri thaba machin dadi haijaraga ju thabak oin tahon birak tabase sidi khara nungai jade khoi school da awa bating toilet ani bidi tamamme du boje ab toilet nupa gi toilet sidi yadre nupi gi da ani mak tawmine oza kai ke khoi bla loimba toilet nupi gi da bla ese sawmine aduna khoi chhatra ngai china awa batari basi government su khangbam to e duga ngina government da hajaning badi akoi awat apa je phajana yingchin biduna laik matik chana tambanga manbiba ohen biona hajari handak ngaram na hanta oza primary oza ama transfer to bi ki maram asina class ase mapung phana tawbagi mapung phana tawba ngamande oza leitabana Nongthobam Suresh Koba chahi nifugu mapanrom suraba khurai thangjam laikai dagi miyoyama ngarang mayum dagi thokhib dagi hanjilaktre hari mahak foot manga inchi mari wangi kuchu moi masapai mahang mayum dagi thokibada khongra hosang ba setki asang ba machugi sweat shirt ama letki kanaguma singna mahak pu thengna birabdi manang nakpa police station natraga mobile number 9612733705 ta pau bibi hairi hajik losila ko damar weba pau kono pizari Sitting ani legadaba Manipur Legislative Assembly ki nongju mifam ngasidagi hawkhre amadi Thobal Multipurpose Project ki spillway gi aroi saruk yomdai da leiba mafau kuki khulda lebak namthaba hobudagi khunja sing yum thadok tuna chenare miyeng tabiru simbu amakana khurumjari